Govori Bogčilo, Gosparu, meni kolač, a tebi mamaro. Mali, bevelja, Čačko, kako si? koliko te sam žudio vidjet. Kako mi bi rečeno da si došao, mislio sam na svi ništušu. Rim je veličake, nije se tako lasno naći, a koje te su u Rim dovele? Koje te su u Rim dovele? Ne. Meni. Došao sam jedno da prošti, drugu za vidjeti. Kako si, ja? Jesi li se guvernao? To su dobre čere. Dobro sam, Čačko, zdravo. A ti, jesi li ti sveđer zdravo bio? Ma oto si i ti dobre čijere, a? Stanite vi strane. Maro, hoću da mi istinu rečiš. Ne htih te pitat pred Onezijom. Bili ono koga najprvo viđe. Paraša mi je puki ti. Ako si se česa bio sramio, pa ne taji od mene. Pa i ja sam mlad bio. Ja, Čačko, te se ja tebi ne bi javio. Ma nemoj što mi tu govoriš. Ma ne čudi se, Čačko, i druzi su se privarili, tako je. Jes jedan u Rimu koga zovu signor Marin u velutu s kolainom na grlu, a ja sam ti siromak, trgovac. Basta. Poslije tako, ja se privarim. Polici su se privarili. Drugo ti čujete. Donio sam nešto vergo zlata i nešto panjule. To sam učinio krivući. Imaš magazin gdje prateže držiš. Imam pun svita. Ma, čemu ti ne pođe u Fjerencu? Kako ti ja rekao? Ma Čačko, sve će znat. Ima samo se vremena razgovoriti. Ovo zlato, i ovo panjče, rad bi pod ključ stavio. A ja ti ću da skrinicu što ćeš moći to ostaviti. Ma ja imam skrinicu u što to držim. Ma bih rad stavit gdje mi velene bižigaju. Magazin, jel ti magazin Sikur? Sikuri si. Tu će dobro stati na moru. I pođu. Te ću te svite vidjet, pa da pođemo doma, da malo i repozam. A dobro stančim držiš, a? Komoda, ja? Veoma je komoda. Tu će dobro stati na moru. I pođemo, ter ću te svite vidjet, pa da pođemo doma i da repozam. Čačko, je li mi knjiga od vjerenice? Nije. Da znaš kako se upriješi dvignu, ter im se ne javi, ma su svi zdravo, svi.
minulo godište velike nemoći bile, znaš. Ha! Oto mi stari, dekrepiti, još smo živi. Ne živi ti, čačko, još te njesi stari, još te si fresak. Tuge me prostaraši. Ti, ki si mlad, ne davaj tuge na srce. Nije gore stvari, nek melankolinje. Na to nastojimo. Bog će vam hod tako za nam. Zavito, slušaj, nosim ti onu stvar koju ti rekao. U ime Božje. Pitao sam ga doma da proba objasniti nešto, sjećaš se što sam te pitao doma, naime ovu razliku recimo akcentologije, kako govore recimo lica koja su seljaci kod Vojnovića i kod Držića i recimo kako govore gospari, odnosno ova viša klasa, evo, vrlo zanimljivo, to možda moglo zanimati. Ta jedna akcentološka razlika postoji. To smo mi nazvali dubrovačkim akutima. Iako to nijesu oni pravi akuti koje mi stavljamo ovako, ne. Nego, to je tipični dubrovački akut. Ja se sjećam, to je bilo davno. Došao je iz Amerike jedan mladi student koji je učio kroatistiku u Americi i naravno došao je do dubrovačkog govora, dubrovačkih pjesnika, pisaca i tako dalje, morate se studirati. I došao je Dubrovnik i zainteresirao se za akute Dubrovnika. To je bilo davno i moja mater je bila živa i šta ja znam, stare župke su još bile žive i šta. A ja sam onda rekao, znaš što imaš auto, idemo lijepo ja i ti, pa ćemo u župu. Pa sam pošao u svijeh ovih starih žena što sam znao u župi, koji su bili svojte i tako dalje. I išao sam da on čuje taj dubrovački akut.